iva hi kombela yini si estagini ka ngoma liya hi nga tshama hi mi endlela yo ka TikTok akuha ngoma leyi loko ni yimbelela ni endlela vanhu lava vuya ni stagini u hi vonanga na baby Ako sungula khani ya khandziya stage nga na vanhu va ku tala. You are an angel to me. When I run my west, you're my shamatilo. Hello guys, I'm Amjad ka YouTube channel ya hina Mkhomedani Banwani. Khomenyiko Bateng must tiva siku rin'wana na rin'wana tshama mi tisela swilo swa ampuxela hinkwenu kwala mi nga koho mi kuma mi ri kwini mi le Giyani ka Malamulele Bushi kwini Gauteng Pretoria Free State Cape Town na n'wina mi nga le ku hi vona mi nga le America le amxeweta Mozambique Zimbabwe me right now Maputo miri right now gazo Alright guys, se fiki namuntlha ma swi tiva since it's Saturday namuntlha hi mi khomela nxinxi xitori nyana xin'wana nyana hi faneke mi byela ka xona ku endleka yini hi nga hlangana na xona lexiwani unfortunately a hi tekanga kahle video man swa va ri a hi nga sina teka ngopfu ti-video most la ka YouTube so a ya ha tekanga a ya kotanga no ku teka video ya straight a hi fanele hi endle vlog kahle ku komisa so hi la ku mi sherela ku endleke yini njhani siku ra koho so yeah guys loko ri ku ha ku sungula ku hi vona namuntlha a khensa tshama na yena masiku hinkwawo mara loko ri ku i khale ri na hina khensa swinene guys mi nga rivali ku subscribe like share comment ri na n'wina kwala yebo yes mi nga rivali ku bana notification button liya ku loko hi karhi hi posta swo ku phazamisanyana letse u busy nyana man xi ku notify ku no man va tinga manga se va fikini so kuna u nga ndluleli hi swilo kumbe ti-update nyana leti hi karhi nyikana na tona nona nga saleli ngondzaka ku famba na hina hi va na n'wina so fana mina baby so wa nga ri a wu twisisi fana mina baby so so tshama na hina vate hi nga hambani na n'wina mi nga hambani na hina yeah so before hi dya nkarhi a ri nghena makeni tabeza welcome to Batenga Hambani Mkhomedani Banwani Khomenyiko hi mi tisela swilo swa proper Baten gambane Gobore le tatana Kote se le tatana Gobore le tatana Baten gambane Okay guys, so namhlanje ndaveka mbyela siku leri nga hlangana na heni heni si vele khale mina baby lava ku n'wi vona khale ngopfu khale hi navela kahle hi navela ku n'wi vona so hi vone ti-post ti ka tikhungulu ka ti kha ti hala na hala ku va rhenisiwa ta kun'wana ku hala kusuhi hi ku okay baby komba baby beni si tata rin and then baby ka roko uya spanini and then we target look abuya sila a henda shama ticket code because ama shabso lesho so ba Shoprite cheka sinini baby vele story xitwisisini ku ni sibe wata and then I nga ri a swi lava ku n'wi vona a swi nga lava mina ri na hinkwenu ri tsho a swi lava ku n'wi vona so baby i fambini entirhweni loko a vuya vele mathikiti a nga disappointanga vuye na wona so baby ta mi hlamusela ku endleke yini mathikiti ma xave ku yini yes my love
Okay, sorry guys. Well, okay, and when you were the Angela Mama, sorry. Hey, sorry guys, sorry. Hey, she might even hey. I'm not gonna exactly so yeah, hey, even unchecked again, baby, I called my ticket la wide. We shall my ticket. I wish I had 3 John. Akagna wafana na ila kuya mfana nyana wani nephew me abon so look okay agna stress nda shava 3 hour mara ngini shava 4 look ai leswi inga ninga na mamas bafana na leswi kumbe itala khoma munhu aye kumbe friend kumbe xin'wana loyi nga tata na hi man shava 4 hour even shava 4 ya matikita look nazo sukra kona ube le spanini ni karele njani plus event ye ifane yendleka ma jump men ba mara nibuyenyana ka hari nhlikanyana mara no ka it's fine ta vaya cause vele hey yenisi ifane vaya hambona nibani shafu ya matikiti senzakala nifika hala oh ibilo kuyifika la nini kuma mama sivele naye vele afama vele akuna problem buy van ka stress ta vaya mama singawani ukani shafu ya matikiti sawuhlamalanga lo shafu ama-ticket mhlamalini kwendeni why shafu ama-ticket mara anzange ngilanzelele novini mara ftisila nenovini ukuhlamusela kwaku ibe nhlamusela ndakankari kufuya ama-ticket liya inbyela ikarulwani khani valana vafana u byela tana munhu un'wana nokubyela na ha ri leyi a hi ri sukela aku tlanga bolo guys ibe huma loko bebe a vuya hi ya bukhela bolo kun'wana so ni vuyela holani then se hi famba hi ya bukhela bolo loko se hi fonelana na yena then nga byela okay amseni bye swa ku hi byela vafana a ta na munhu un'wani sweswo emseni endla tani right okay ivi sukwalani kahle ukuyala a hi car wash kahle hi movha yi fanele yi hlantswiwa yi basa phela hi fanele hi basa na hi ya vunandzini ya vona hi okay vaya chuchanyana hi bolonyana after hours and then loko ri ke sa ready vela gcina hi hlangana vafana cause a jike kun'wana la town and then andlula hi taxi la hi nga ko a tlhela vuya veka leswi a yi ku xaveni and then loko sa vuya yo milandza kambe na ya ivi hi milandza se hi vaya vele se ya ku relate nyana hi vaya hi dwadla leyi ku hantle hi fika vele ku nga se va na vanhu va ku tala hi fike vele ma-7 kwaya ma-8 ya yi ka hi la ku phokwa hi nchumu hi la ku swi vona hinkwaswo leswi nga ta endleka leyi unfortunately I take the video cause like YouTube channel I nga sina posta ti-video ta kahle loko a vo hi swi tivi la hi ta kumbe hi va hi sungune khala hi ta va hi hi ta va yi tsakisa blind so yo mhaka hi share mhaka leyi cause vlog leyi a yi endlanga loko ni cheke ti-video ta ku piece nyana leti nga teka ti hlangana kahle hi ta ti-posta laniwani mi ti vona mara for sure ka TikTok va ku van'wana va nga cheka va ti vona leta letitsongotsongonyana yin'wana nga sina fix ka good news guys come on later yeah se ivi loko hi hlantswa movha ivi hi landza vafana and then hi famba leyi fika hi tshama leyi ive hi ndlula laha hi ya xave ti-drinks kun'wana ayi loko yo ze nghena laha cause ndhawu konga a va xavisi ti-drinks u fanele u ta ni ti-drinks ta wehe and then sota kahle cooler box tata cooler box tata 2 kumbe 1 tata 12 cooler box a swi tele bindzu leswiya tata 12 cooler box lanwani vaya ukavo sweswi ma-ice grand a nge hezi hi la humini loko nghena hi yo tshama I mean sukuleriya nghena ni sungule ntlangu laha hi vona vana va tile vo MC I come yena man Dr. Man namkhohlwa munhu man Almighty Dr. Almighty na ye a record MCR na cincana the best MC ta la bush so yeah fike fika na vola tsamanyana ti fikile tinkambi ti imbelela va ku tala hi va vonile ku surprise ku fike gungu ena hi hlangana ye for the first time look wona kosi wona bush wa kwala ivi vela exchange tinamba na gungu Mr. Gungu take the picture
na Felix Jackson Felix na Jackson. hlangana yena exchange tinumber number ta yena kufika na hisa na yena Kenizer Kenizer guys akutele like sukuleriana ne and akusukura miro sungulani khani ya ka event leyi ngana titlambi ya bevangasitshama ani nga se tshama ni tikuma ni rive ku na ximanimani then a ku sungula laya khe ni tshama vele ni twa swa ku ya ni tshamini lawani kha ku xexa guys and then vone na vanhu va ku tala siku leriya va ku tala ya anga si tshama huma a kurisiwe kahle guys swi kahle swa ku mi nga huma mi tshame ndlwini leyi ka huma ngokuma mboya mabodlela mi nga ha voni maka phela swi nga ku duka kubuye kube na swibamu guys kube na swibamu iswibamu a swi dubulwa henhla ku ri na van'wana va ri kulweni mara yo ve famba luckily vele se a va vonile hinkwavo okay no mi hlamusela loko hi huma swa ku sungula ni swi twa swa ku na xibamu se na hi byela ku baby ku na swibamu a swa ku korama baby korama va ta ku dula jikijiki se ku balesa xin'wana futhi a mi hi vonangi loko hi ta ya movheni laha hi nga humela ku anchuwe nte loko ni tshami laha henhleni ni endla na stiti ni tlela leriya ro ni la nga ri a ku na munhu laya loko ni huma ni ku oh guys thank god anchuwe mara na we bebe a chuweni xuwa njhani ni ri na n'wena famentii a ni nge chuwi ni ri ku ri meni fane ni that's why loko fambe hansi ya nghena ni koramani ni mi fake movheni movha leyi a ni fane yi driver a ni nge tleli ani maka njhani ni etlela guys marani a ti komba ku i munhu no ni fane ni cheka masayiti xibamu phela xi na boss ni fane ni cheka cost masayiti veri swa ku hi ya ku few na mara n'wana mi ehlise masayiti hinkwawo a swi boha ku tiya mehe guys mi vona njhani and vhela ni nge gimeya boss ni dume mara a wu zangi u endla sweswo maka njhani oyi to cheka cost nyana ni vona swa ku no a ku xiki luckily guys nkambi hinkwato sa ti fambile vhele kahle kahle sa ri xili nyana ya so a ti fambe telile a ni ti kumbe vanhu se va twele byala va sungule nyimpi kwala a zanga hi swi vona a zanga swi landzelisa swa ku swi gcine swi helela kwini mara loko hi twa va te vhela ku zanga ku fa munhu njhanjhana ku va ku sekanga munhu so maybe va xi behe henhla swa ku taniha swona so yeah and then siku ra koho loko se hi nghene mhakeni hi ka Hennessy loko se ku nghena Hennessy loko ku na sweswi nkarhi wa Hennessy yo performa a wu hi vonanga na be va hi tshamele khonweni leyi ya yo tlangile makhula box ya a wona stage la yima la kusuneni laniwa a ku ri na vanhu vantsongo la mahlweni nyana yima nyana la ndzhaku nyana katsongo cause a hi nga koti ku ndlula yala khandze khula box leyi yima le henhla leyi n'wana a yime henhla ka xitulu van'wana va yime henhla ka xitulu un'wana be va yime henhla ka xitulu ni yime ka khula box hi ri le henhla letin'wana ti la hansi la swa ku swi obvious swa ku loko u perform wa swi kota swa ku va mani la ku leyi gokele swikipa swa vatenga swa ku vhele a hi voni Hennessy a fika performa track nga performa 1 yimbelela i vona hi track ya 2 kuminyana a na ha ri sure mare ya ku sungula nga yi helile track and then va tlanga yin'wana ya ku sungula nga leya Selina khoma baji nga kule ya mi yimbelela ya ku cina nyana leya ku loko ni kukula ya Makasana mana banana performa leyi yi va yi hela and then loko se nga ka yo hela kumbe ku nghene yin'wana la futhi hi vonile performance exikarhi ka nghoma a hi vona lava tiva lalwane na hi tsakile hey madoda I see you brother I see you squeezer varangi va ku na couple yin'wana ya misava lawani na couple yin'wana ya misava laniwani hey madoda yeah I vona mina yes I see you brother I see you squeezer ta ringeta ku yi posta nga kole ka TikTok ta ringeta ku yi teka hi posta laniwani mi ta kota ku yi vona i va hi kombela Hennessy exitejini ka ngoma leyi hi nga tshama hi mi endlela yo ka TikTok a ku ngoma leyi loko ni yimbelela ni endlela vanhu lava vuya ni stagini
uyibonanga na baby. Akusungula khani yakhandziya stage ngana vanhu va ta a ku nga ri ka ku sungula mara ka swi swa ti-event. Hawu baby ni khandziye ngo stage mi vuton'wini bya mina. Na vutisa ku khandziya stage ya kwini ku ri na vanhu va ku tala. A ku ri u khandziya Ni kwini? khandziye ngo stage baby ta ku byela. Vula la. Baby va la ku vula lawa. U swa xikolo? Eya. Oh. A ku ri ko sungula ni khandziya stage ka vanhu va ku tala ku ri ka event na ku vela ti-event a ni nga fambafambi. Yebo. Awu ti-event awu tshama famba event. Eya ndzi tshama famba ti-event. Leya xikolo event ne. Ah, Ku pfa ku tani vanhu va ta performa la. Am perform la xikolweni. Va endla ti-poem va endla yini la. a ni nga yi emsweni. Kasi laha u ya koho hi kwihi u nga khandziya koho? Ni vula ku khandziya mi stage Eya, mina. ku ri ni vanhu va ku tala. Eh, Eya, karhi ku performiwa a laha. nga performi. Ku performa yi baby. A ne we lo khandziya laha bona beba ne. U khandziye ku nga performiwa. Va ni vitana hi vito. U khandziye. Mara laha ku va ku ri ni vanhu va performaka minkarhi wun'wana. Va endla ti-poem swi nge endli. Va endla ti-poem va cinacina van'wana laha. Yo event ya kona. I vula yini? Why ilwa? Atlebeni no hlamusela ku ka event na u khandziya xitejini. Okay, we lexi a kalaka xi nga khandziyaka xona lexi Xa perform. a ndzi swi twisisi. Leswiya swa na a wu swi twisisi njhani? Sweswo mara ni tshemba ma swi twisisa. Wo nga swi twisisi expect. We ma swi twisisa. Na un'wana swo nga Okay swi guys, twisisa. mi a ndzi tshama ni khandziya Khandziya stage. xitejini ku tele vanhu. Sweswo swi khandziyelini because ni ti correctile. Ka event leya le ma swi twisanyana. Hi swi twisisa. Ya va ku ve ku ta tintlambi ta ku yimbelela vo fana na va lavaya va nga ta siku leriya ni sure wa swi twisisa sweswo. Tata tinhlambi na ku kwala. Babe mina la ni nga khandziya ko stage a ndzi tshama ni ya ku kha ku performiwa. Alright, sweswo. Se ivi hi khandziya laha guys, mamasi womile mamasa ka baby a hi tlulatlule ya cina laha ga. So ku mini swi fike njhani? A ne baby laha hi fanele hi cina. Ni ta cina ni ku yimi xikarhi ka vanhu like Oh, cini ku na ka u cina phela a ni nga swi expectangi ni swilo leswiya. Yeah, na A me ku ri guys. surprise. Ya so vele ya Hi surprise ya yena ya surprise hina. Ya swi ri sama guys, a hi viti stage ni imagine unexpected. Hey, vuya na ta perform ngoma leyi ya n'wina. Hi ku ya n'wina. Ni si hi surprise ni se na ya hi surprise. Daliyo. Daliyo. A swi ndlangi leswi. A swi nga se fika leswi. Swi fikile. Na vida khale nga yibo. A swi ri ko. A toka phela vele hi tlhanga we. A se wo hi vita kwalani kwala hi nga swi ta endla yini. Ivi hi performela track liya, after track liya ya gana touch ANC for the first time. Phela ukhomi voko. Amkhevula mina siku ra kona mundzuka ku hlambanga baby tinchelele matuku na ku thatha maketela no ani celebrity king after I take performer hi huma halani at ABM liya yena la kaya hi gomela ku teka ti picture ku tele hi fika la ku tele vanhu la ile moveni and ivi hambulo cause la sa ku a pfunya vona se va ku vona se vele ala ku famba cause se la se a ku tela ku nga control disease ivi loko se hi fika he la a ti hambula se was like hey dimane a huma ka sibona huma la nwana sibona huma cause a vona a huma ivi hi teka picture nyani va teka na few nyana na vanhu lava se a nghena a vaya ivi hi vele a hi exchange number ku ri khale se ni all right. Yeah, I take the picture of our grand. Hey, I was like, yeah, man. Hennessy. Yeah, I take the picture of Hennessy. Nama. He's our tick. So I take na yene sukdere. Na gungu. I take na gungu. All right, guys. Let's just me enjoy the video leyiwani ra khensa na swin'wana guys. Ku nga swilo swa hala ku ndlela sweswo. Kahle yo feel guilty twa nga ku a hi fane hi endle vlog this is so you got mare since vanhu va hina valandzi ra hina ma swi lava kumbe ma swi navela ku swi tiva ku swin'wana ku endlise ku yini la vuton'wini bya so it decided ku hi nga mi sharela xitori xelexo
swin'wana leswi mi lavaka ku hi swi endla hi nga swi endla guys hi nga titsongahata hi swi endlela for n'wina hayi swin'wana na swin'wana guys swin'wana swin'wana hi nge swi endli. okay guys loko ri ku na leswi mi lavaka hi nga mi endlela lawani guys ma requesta video ku ma requesta ku mi la hi mi endlela video njhani sweswo na sweswo hi nga acta guys. Yeah, like ideas guys ku fana na video yin'wana nga tshama yi endla ya kisa with no hands and then ku ta misa one Jonah advisor ku am nga kisa nani fucking team ring to give me so the advices na tona ya teka mare yeah ku channel hina yi ta kula and endla leswi ngumi lava ku swona guys hayi hinkwaswo hey baby wa lo ngulo okay guys Exanti phone man la. Oh Themba. Nangiyobuli zo baby. Hinkwaswo swin'wana a khetha swa gasi mvula fana ndi ya loko a hi swi tiva ya John ya khisana na timinti. Guys loko nga yi vonanga video leyi kombe me vona tikhisi ta ko nga ku leswo swo machayini tala Ghana khisana ngugu Uganda khisi yako a yi tsakisi guys mara swa kwala ma international nga ku khisana na hina khisi yako ya nyenyenza guys wish loko a swi sayiti tani a hi tanga hi ndlaka so swin'wana ya khetha mi cheka leswi mi byelaka swona. Mi byela wena. Mi byela guys nga rivaleni ku subscribe, like, share, comment and yeah. Bebe byela ta endla. Yeah, mara swin'wana. Nga sungula sweswi. Inga be sungula sweswi. Sure.